Assalamualaikum. Hari ini Rabu tanggal 11 Februari. Nuruti opo Kami jalur karepmu tapi pisang ojo goreng. semelang ono dino Ada Bang liyane Faujan ini. bakal tak Ya, karena ingin merasakan pisang goreng carane apapun wujudnya. ora bakal luntur sayang ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Ayo, mana ini? Aku bakal Lambat setia, kali. ora mungkin mendua matur suwun Lambat sampun kali. ono ngancani Apa nih? neng saben ini? dino. Legend. Mana Bang Faujan ini? Oh, lagi cari napas ya? Oh enggak, lagi nelpon. Lagi nginstruksi anak buah dia. Namanya pejabat, nelpon terus.